Evo samo kratko, što se tiče poslovanja, mi smo iz kluba SDP-a malo pogledali te papire. Naspram prošle godini vidi se evidentan porast prihoda od same prodaje, što je vrlo dobro, više od 60 i nešto posto. Imamo povećanje prihoda u Azri, a istovremeno došlo je do smanjenja prihoda od strane županije, a firma je još uvijek likvidna, znači posluje se nekakvo minimalnom dobiti, tako da evo, tu ćemo napraviti jednu malu pohvalu direktoru Azre da je poboljšao malo poslovanje firme. Evo, ja se nadam da će u sljedećim godinama to poslovanje biti još veće, kako županija ne bi trebala sljedećih godina davati opet 800 i nešto tisuća kuna za poslovanje Azre i da će Azra da li sutra ili za koju godinu ipak biti samo održiva firma, a ne firma koja ipak još dan danas mora poslovati uz pomoć Varaždinske županije. Hvala. Ponovno, naravno da mi nemamo nikakvog interesa da financiramo nešto što nije u stanju opstati na tržištu. Ne? Ako imate javnu ustanovu, onda su javna sredstva. Ako imate trgovačko društvo na tržištu, ono mora. Ovi pomaci nisu dovoljni. Očekujem da ćemo se suočiti sa kosturima iz ormara jer se nekoliko sudskih sporova, ako sam ja dobro obaviješten, vodi iz vremena gospodina Lukačića. Očekujem da nas može zateći plaćanje ozbiljnih šteta sudskom odlukom, a ako dođe do toga, mi to iz našeg novca, naših građana platiti nećemo. Dakle, ako ne dođe do toga i nastavi se ovaj pozitivni trend oporavka, ja najsretniji, Azra onda će funkcionirati, a ako dođe do toga da trebamo nešto platiti, Azre neće biti. Naravno da ćemo reći ko je za to kriv. Znamo da se procesi vode, mi ih zaustaviti ne možemo, za to nije kriv sadašnji ravnatelj, on je naslijedio takvu situaciju. Pokušava učiniti šta može, ali ako nas dohvate presude, a one se mjere u kojem milijonu, Azra nije u stanju to nositi, ali to samo velim da ne bi bilo da nismo znali, jer ne volim nejasne, mutne, a naročito ne lažljive situacije. Ne? Podsjećam na neke dosadašnje rasprave. Hvala.